Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Ila. Woi, Ila teh mau emam, guys. Ila punya ini daging kotok semur, jeung tempe menghiji, ada jengkol muda, guys. Ketemu jengkol muda hari ini. Ada daun salada, ada daun kemangi, eta daun kemangi daunnya saja gitu. Laju ini ada ini naon saha sih ngarannya? Daunan sih ngaranna teh, guys. Kenikir. Daun kenikir poho. Bismillah. Udah weh, kita langsung makan yuk. Mam sadayana, bismillahirrahmanirrahim. Edel, empuk guys, daging ayam nage edel tuh. Beh, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mana bismillah aku guys, bismillah. Uh. Hmm. Tampak. Hmm. Bah. Ieu teh ngaranna ngeunah. Ngeunah. Enak. Wah. Wow. Nasinya guys.
Hmm. Udah guys, bumbunya nyerap. Hmm. Hmm. Iya teh daun kenikir. Hmm. Mantap. Uh. Hmm. 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 Oh, guys. Begini, NQ, bismillah. Hmm. 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 Sengit-sengit. Hmm. Hmm. Bah. Bah.
Ada wae. Alhamdulillahirobbilalamin. Meunah pisan, meunah jasa. Udah cukup ya, mana lalapannya banyak. Bermacam-macam ya, ada jengkol guys. Pokoknya jangan lupa subscribe. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.